Asesimfunde Hebrews chapter 2 verse 3. Okay, siqale ku1. Ngakho ke ngabe siyakucaphelisisa sikubambe lokho lesikuvile funa sikhweshe kuko live lamenyetelwa dingilozi laqiniseka nako konke lokubi nekungalaleli Yebo. kwakujeziswa ngalokufanele Awuphindze lapho futhi. live lamenyetelwa dingilozi Laqiniseka nako nako konke lokubi nekungalaleli kwakujeziswa ngalokufanele Kwakujeziswa ngendlela lefanele. Chubeka. phothi nesiyawuphunyula njani nasingakunaki lokusinziswa lokungaka kwakhulunywa inkosi kuqala kwaqiniswa kithi kulabo labayiva uNkulunkulu wafakaza kanye nabo ngetibonakaliso nangetimangaliso nangemisebenzi yemandla leyahlukahlukene nangetipho tamoya longcwele letaba ngekwentsandvo yakhe lataba ngekwentsandvo yakhe. Angiphindze lo verse 4. uNkulunkulu wafakaza kanye nabo ngetibonakaliso nangetimangaliso nangemisebenzi yemandla leyahlukahlukene nangetipho tamoya longcwele lataba yena uNkulunkulu ngokwentsandvo yakhe. Kwekuthiwe uNkulunkulu wapha labanye sipho sekuprofeta, labanye wabapha sipho sekukhuluma ngetilimi, labanye ukukhumusha tilimi, labanye wabapha sipho sekwenta imisebenzi yemandla. Imisebenzi yemandla ke seyifaka nekuphiliswa kwebantu. Imisebenzi yemandla leyo. Imisebenzi yemandla ephiliswa kwebantu kukhona lekuthiwa yi-instant healing. Instant healing, it's a miracle. Bese kuba khona lokho ukuthi uNkulunkulu ageje kukholwa kwemuntu logulako, ageje kona ukuthi athi hamba sewuphilile, afune kubona ngokuthi lo muntu utayimukela yini layisho lo uNkulunkulu. Jesu. Amen. Ngesikhathi lo muntu athi hamba sewuphilile, nakahamba angibekise phela, ngibekise ngalamadoda lalishumi lanebulephelo. Ngosi Jesu sawukele ndvotsana David sawukele ngiyakhumbula. Sawukele. Ule Jesu okay senginihawukele. Hambani yotibonakalisa kuba priest. Bakholwa livi la Jesu basuka benda njani? Bahamba. Basahamba la endleleni bahamba ngoba bakholwe lelivi la Jesu. Lasuka livi la Jesu basahamba labaphilisa. That's a little lepel bese kuthiwa ke there is a gradual healing le receive ngilo muntu ngokuswemukelele livi ahamba. Sanibonani bathanda benkosi. Kan le instant healing lekuthiwa it's a miracle yenteka manje ayentiwa kukhonwa kwami nawe yentiwa uNkulunkulu atibonakalisa yena emandla akhe. Sanibonani bathanda benkosi. Sanibonani bathanda benkosi. Bese ke umbhali wesambulo athi bamncoba Sathane nabo bamncoba ngengadi eliwundlu nangezwi lobufakazi babo. La ebufakazini kunebantu laba understanda. La ebufakazini kunebantu netithunywa letiqale kahle kodwa tasethiphetha kabi. Tithunywa letiqale kahle tasethiphetha kanjani? Letiqale kahle njengenduku yaMose njengani? Njengenyoka yaMose kuNumeri 21. Kodwa nasofika ku2 Kings chapter 18 nange sayiphihla ayibulala bana Hezekiah inkosi wayibulala ngoba abesangasekho uNkulunkulu kuyo kwase kunesithixo la kule nyoka sebaphengula ifuture ngayo. Angathi niyakwathi lokho.
Hallelujah. Hallelujah. Kunebantu laba understand emandla ebufakazi base ba understanda ngokuthi emandla ebufakazi avusa ifaith kulolo hleli lapha phasi. Asambeni kanye kanye. Sahamba kanye kanye. Ngiko phela tisebenti tebumnyama lesifuna imali bese thatha umuntu kalavumisa. Lophila nje saka lophilako kalavumisa lokuhluphekela bathathe babe ngi3 bese ubangenisa eclassini uyabafundzisa. Nakabafundzisa athi wena ke ngidakwenta ube sishosha utoba sishosha. Wento actor bushosha ngidakunika 1000. Kodwa ayithatha nje imali. Uhluphena kangaka nje wenta nje nakule ngidakutshela kona usuku uhambe na 1000. Ngibani lo ngeke akwente lokho? Wena utawu actor bumbumbuthe. Wena utawu actor ukuthi awukhuluma. Abateach. Ganzi kakhulu lemangaliso leledzingekako bazalwane. Ngile mangaliso nayi imphumbuthe bebayati ihlala lapha boJohane. Bayati ihlala lapha embundvini onke malanga iyacela. Iyatiwa lamangweni. Ngabe ngihamba kanye nami. Yento kanjani? Iyatiwa lamangweni la. Nale yambumbuthe leya Jesu labathi bafundi ngibani lo onemkhathini walo nguye noma batali bakhe bathi hayi uthi Jesu kude lo wona naye akonanga nebatala bonanga kona uNkulunkulu wakuvumela kusikwenteke kuye lokho kuze kuthi kutovetwe amandla akhe uNkulunkulu kuphakanyiswe uNkulunkulu bakhe la kuye. Lo muntu lona bekatiwa landzaweni uyabemva yini laba landzaweni bathi nguye yini lo uthi ke na nginguye kusho yena ngoba asikhulumeni ngoba wenta njani beka lapha etu ngoba uyatiwa ngithi but lolo tawulandzaleka lavumisa ngoba mina ngibeke lithende la ngitamteacher ngimteache mbamba umzala wami ngamkhumbula umzala wami umfundisi sekalala ushaywa icancer la uyasuka lapho uya eNigeria amtshele ukuthi akaza eNigeria mayifike eNigeria umzala bafike bathi umzala nje bamsukele nje yena yedwa basibuya la bathi hlala la kule wheelchair wena ke udaba ngilongahambi namhlanje umzala ugula la baza kahlale wheelchair aleke umzala basi nangabe uyala kusho ukuthi awungeni ngela yeva lindi ibhlungwane nayiva nendwe libhlungwane lelinye lithende lake labekwa khona la eSwatini lathi libekiwe lelithende la eSwatini wabalanza labantu ngibathe noba ibalanze kaQomtaba noma ibalanze kuphi ngengadi ngoba babheka lengakini dlamini nabafuna abantu wafika ke lo la idolobheni kwathiwa ke usishosha ke lo munye umzala wakhe waba imbumbuthe kansi la kamanzini kusebenza abantu baleka lavumisa la kaMathapha emafemini lo lamafemini abesekhaya ngeweekend waba nalomzala wakhe manje la kusomkhanda ungibona umzali uyafuqwa lapho abinza athi no nguye noma kusuye nembala inkonzo iqhubeke kuthiwe in the name of Jesus entekelela afundziswe konake entekelela afundziswe konake sigcinoke awubaboni ngani wena ngoba khona abantu labathi nakathandazela umuntu aqhuda abesuthi akagithe uyathi akusimi manje kufanele ngithi akagithe umuntu aqhuda kugula yena sekusho mina ngisakagithe akathi githeli ngani
hawu nembala umzala titi angathi uyawa bathi miyekeleni moya emfana babe vele ithi umzala agqwale lonke lethende basukume abantu beme ngetinyawo ethendeni shayitanda basukume beme ngetinyawo umzala umzala uyagijima wheelchair seyiphakanyisiwe uhlelo uthi ingabe kwenteka angeke akhone nekusuka le etela ngoba umzalula impilo nakuphuma inkonzo agijima aqonze kuye yemzala so wena no make now so shosha but lapho kule episode lebe inteka lapho kukhona umuntu labe shosha mbamba wasukuma le faith seyakheke but ingoti yako lokubalanza utonkwenta leyo mkhuba lowo sisaya le kuNkulunkulu hayi sisaya le kuNkulunkulu hey siyambamba mana ngifuna ukuyena siyawuphunyuka kanjani nasitsebesele isinziso lengakana la ekhaya uNkulunkulu uphilise abantu abaningi abaphilisa nje sibathandazela labatiwako labanye inkosi yamasincenge bacele kufakaza lo munye simnike kufakaza asisalambili sive kusakakwati kufakaza akade ukuthi uphiliswe ngibani sokukhomba lo mfundisi kakhulu kanzi uNkulunkulu lophilisa umuntu bese sesiyabo bamba ke bufakazi but nje lamhla ngifuna ukupitana ngumnakethu nangu sake saba naye 2017 lo mfo uthi celele wacela kutofakaza namhla abe press team nemkhumbulo uzicela nje kutofakazela Jesu ala maphepha akho mna uthi tutophathe amaphepha akhe la atothula nje bufakazi bakhe sibulalele nje bufakazi alibonke igama lenkosi nabo naye sathane nabo bamncoba sathane ngezwi lebufakazi babo nangengadi yelundlu kwaku abe praise team yami nje sobuyile vele mina Mpendulo ikhona nomethule kothi mpendulo ikhona nomethulu Jesu nomethule kothi mpendulo ikhona omethule yala nami Nkosi ungavumi nami yala nami Nkosi ungavumi nami yala nami yala nami Nkosi ungavumi nami yala nami Nkosi ungavumi nami. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sanibonani bazalwane egameni lika Jesu Kristu. Jesu inkosi uyabusa, hallelujah. Ngiyambonga uNkulunkulu
longcinile bazalwane wangcinela kuphila kwami egameni lika Jesu amen. 2017 it was 8 September kungilesihlanu hallelujah ngangiphuma emsebentini nami ngihamba nebelungu la ngisebenza khona ngijakele kuya eJozi bangiphuma eOR Tambo kwendeka ngathola ingoti yemoto lapha eMbadlane hallelujah and uNkulunkulu yathi le moto nayingishayisa lo muntu ngoba wangishayisa ngiku-waiting room nje ngipakile ngehlisa umuntu wachamuka overtake i-truck ngespeed lesikhulu kanti kuchamuka lenye i-truck wavele weta kimi waiting room waconza kimi wangishayisa ngamemeta ngathi Jesu Kristu ngisinzise hallelujah yangishaya imoto bazalwane labatiko bangibonile I remember I was ngathi nangena lapha eNazareni bangitshela ngavuka etheater ke bazalwane sebangimakile ukuthi bayonqamla linyawo hallelujah ngathi nangivuka ngabuta athi ngikuphi bathi use theater you are losing a lot of life because kuphuma ingadi lenenge sifuna ukukhipha lo linyawo ngoba selufile hallelujah ngala ke mina bazalwane bathi sayina na i-consent form ngathi letha stembu ngidawufaka sithupha ngoba tandla yachachatela ngathatha sithupha ngasifaka bangithatha bangise wadini bathi dokotela weorthopedic akekho asadi ke utawuhlala for 2 weeks ngoba uselivini hallelujah bathi ngibonga uNkulunkulu bazalwane ukuthi noma impilo kwakubonakala ngathi isiphelile lithemba lisekho ngathathwa ngahlala eNazarene bazalwane ebuhlungu lengangibo ngatransferwa ngaya eMbabane ngasuka eMbabane ngaya eMbabane clinic hallelujah ngibonga uNkulunkulu bazalwane ukuthi uNkulunkulu uyahlelelana because la ngisebenza khona they never failed me kepha uNkulunkulu ongazange angiyekelela hallelujah ngoba ngangibite yena and ngoba ngangikhonda yena hallelujah ngoba bazalwane nakuheze kuyasefika isikhathi kuthiwe sekatsheliwe ukuthi uyahamba wagucukele libonzeni wakhumbuta uNkulunkulu nami ngathi Nkosi ngikukhondile phambi kwakho ngihambile ngatitsela ake unaka uke ngende ngibe bufakazi uNkulunkulu wathembeka hallelujah ngime phambi kwenu bazalwane ukuthi kwendekile naseMbabane government eMbabane clinic kwaphela imali medical aid wathi umlungu ngaNkulunkulu bazalwane ngoba ngeke ngihlale ngisho ngithi uNkulunkulu akusikuthi bekulithando uthe lo munye akhuluma ngibuye emsebentini wathi wena labelungu wabadlisa ngathi mina ngingamdlisa kanjani nje umlungu wathi le ndlela labakunake ngayo kude kusukela emlandveni namanje emva kwakho labamnake njengawe belungu bangithatha bazalwane nabathi eMbabane government eMbabane clinic bathi awuseyuphinze uhambe they prescribed me namaphepha abo ngilengomixela wona nje Dr Jerry mhla ka13 hallelujah kuthi wathi awuyuphinze uhambe you are wheelchair bound permanent disability but angizange ngakholwa ngilombiko kuNkulunkulu ngathi ngosivula emehlo ekukholwa kwami ngingaboni lokuloba kushoko but angibone isandla sakho singiphilisa hallelujah I remember kwathi nakwendeka le eMbabane ka Compton le eMbabane clinic ukuthi sebehlulekile wheelchair bound bathi nabangidischarge the first thing I said kulebe bangisita ngathi ngicela ningithathe ningimixe ezakhele kubabe Msibi I believe kulo uNkulunkulu nalamandla lawabeketi kwakhe bazalwane God has placed his anointing upon the man of God I am so humbled egameni lika Jesu amen I remember ngefika la it was on Sunday bangiphusha ngangena la wangibida wathi nakaceda ungithandazela wathi ungahambi ngicela ukuthi ungene kunaya indlu nanakuphuma inkonzo sitawuthandaza hallelujah I just want to thank God bazalwane ngemandla lawabekile etikwemfundisi I am so humbled egameni lika Jesu amen namuhla ngiyahamba bathi tena bangitshela noma sebangilaphile bangitshela ukuthi angeke aphele 3 years in your case in the nature of the accident that you have ngoba lenyawo lami from here to here laliphuke ka8 leli ngala liphuke ka3 bathi ke in your case kude umuntu lesike same lapha waphila wendlula 5 years mina now ngimile phambi kwenu bazalwane it's been 9 years uNkulunkulu wethembekile egameni lika Jesu amen hallelujah Mshayele intandla mana hlala phansi mntana baba asambe siyoshumayela mnakethu asambe siyoshumayela Jesu mshayele intandla egameni lika Jesu
Yathi khona indvo la itsinzile lo mnakethu letsinza umoya wami lapha phasi. Uthi lo mnakethu bese kubhaliwe bodokotela babhalile. Uthi ngaguqukele libonzeni. Ngangawukholwa lo mlayeto lo. Ngase ngifuna lomunye umlayeto. Mawufunza incwadi ya Isaiah 53. Ithi wabani lo mbiko lotawukholwa. Kuke kwagula mkhulu babe simelana mkhulu Masuku. Ngasina ngifika kuye lapha esibhedlela ngabona ukuthi hayi mkhulu. Sewushaywe ingqondo manje. Because sitha sasesakunqoba la kucabangeni sekuphelile ngawe. Phelile ngawe. Ngafika ngambona ngathi hayi man. Ngabona le ndlela akhuluma ngayo ukuthi lo mbiko labamtshele wona sewuvele umilile lokumila kwawo masinyane uyakhipha dithelo. Ngamcela ngathi mkhulu ngicela ukuthi ngoba bathi asewume umele ukuthi uye eNasport ngicela uyele kami. Dinentinzawo mkhulu la ungahlala khona la kaManzini bani ngicela uyohlala nami nje le kami lonke leliviki sobabili. Asimoya ngimthathe sihambe sohlala naye. Why siyawuhlala naye? Ngolongolo uthi angiyokhakha na into leseyimilile. Ngiyoziphula. Ngihlale naye phasi. Ngafike emkhulu ngamnika lamagama la. Ngathi mkhulu leli verse lelithi wabani umbiko lotawukholwa na? Wabani umbiko lokholwako? Nangabe lo mlente ugamukeka 8. Lo Psalms 139 verse 13 to 16 uthi nguwe lo wangeluka esiswini samake. Wangeluka emathambo amabe ngakafihlakali kuwe ngesikhathi ngelukwa. Mase ufike kulo, ay my God. Lo weluka lamathambo. Laba bangazange baweluka lamathambo, kodwa lo weluke lamathambo. Ay kahleni man. Ngiyamati mina lengikholwa nguwe. Ngangilapha na babesemenane lapha ku conference room. Kufika tsatse wena wenza kabana ngisathi kwenza kabana. Kwathiwa things wenza ngamavusi yes. Kwathiwa tinso takhe diphelile nya. Kufuna ukuthi kukhishwe tinso kufakwe letinye tinso. Mayisiyakhuluma yena la imbi kwami sikhuluma naye. Into lengayibona ngumhlolo. Ngabona uNkulunkulu angivetela umshini. Umshini wekuthunga. Uyabona lo umshini wekuthunga lo kabomake. Wawumnyama ubhalwe emagama lamhlophe ukuthi singa. Ngoba uNkulunkulu akakuvetela into longayadi, ukuvetela into lentiko. Ngabona ukuthi umshini wekuthunga lo wakasinga futhi. Ngathi ngisawubonile umshini wehlile wakasinga ngabona kwehla kwencwajana lokuncane kwathi cababa laceleni kwalomshini uyakhuluma yena ngala mina ngibona lefilm ngala immediately nakubekwa lokwencwajana ngala ngespeed ngabona ngathi sekudlala livi lapha ku screen kuhamba nje livi libhaliwe Psalms 139. Ngathi ngisuka lapho ngathi hey sathe wethu lo ukhuluma naNkulunkulu uyakhuluma kimi wena unenhlanhla wena. Wathi ngathi unenhlanhla. iGrace yaNkulunkulu ikhambele. Ngibona umshini uyehla. Mangibuda uNkulunkulu ukuthi wani lo mshini ngoba ngiyawubona umshini but incwajana seyani. Kwathiwa incwajana imanual. Lesita lo mnikati walo mshini ukuthi operate kanjani. Ngithi mina manje uNkulunkulu ngoba la kunemuntu embi kwami kunesimo ithini lenzaba yakho athi uNkulunkulu ngisho ukuthi labo dokotela bebangema manuals. But nyalo lo mshini nase ufile udzinga kokuthi nase uhlule imanual ayukhenike nase ufile kufuna bese uyathwalwa umikiswe ku manufacturer la kawakhiwa khona wathi uNkulunkulu manje la kakhiwa khona ke lo ngasina ngikhuluma lokho ngabona kukholwa lekuye
Ngasina ngikubona lokukholwa kwengathi nyalo so sembi kwementi wakho. Lo weluka tiso. Tawubona yena kuthi overhola leti noma ufaka letinye tiso. Ngamthandazela. Ngasina ngicela kumthandazela. Wasingcela ke toilet. Cela uyachama. Wathi cela toilet. Wathi mongcwele kimi. Ayaphuma emanti manje. Avuvukile emtimbeni wonke umtimba. Wathi mongcwele aphuma emanti manje. Wabuye the coming week amncama. Aphilile. Lele simkhondako akaqeli kumuntu. Nangaba sathi awuphilisa umuntu. Hallelujah. Hallelujah. Why isikhulume kanje? Ingani yena nakayisiphambanweni kwathiwa ngemivimba yakhe sine saphila. Ngemivimba yakhe senajani? Saphila. Ngiko ke manje kuthiwa la. Eish, my God. Ngiko ke manje kuthiwa lapha. Kodwa mbamba. Siyawuphunyula njani? Nasithe bese la lesinziso lengaka na. Ngoba akufanele uthi Jesu noma seningasakholwa ke ukuthi nginguye. Kodwa leningakwenda leningamane likwende. Kholwani ke sale nikholwa yini manje? Sale nikholwa ngimangaliso. Noma ningasangikholwa mina. Sanibonani bathanda benkosi. Bengifunza abazalwane. Ngifunza ngalo 40 uthi why kuthi Jesu avuke ethuneni. Angisho lelo gama lelo bese sihamba. Why Jesu avuke ethuneni? Avuke ahlale 40 angahambi. Uhleleni Jesu ngahambi. Ake sisukumeni sibonge uNkulunkulu ngalobufakazi balomnakethu. Bafundisa senithatha impopho la nto bonga uNkulunkulu. Thank you Jesus. Buyani bafundisi nime la mva kwampopho nje. Nibonge uNkulunkulu. Sesibonge uNkulunkulu. Sibonga umsebenzi waNkulunkulu la wendile kunangomnakethu. Blessed Jesus. Oh, tumo lonke baba ke. Tumo lonke. Halo be. Tumo lonke baba ke. Tumo. Esulini. Tumo lonke baba. Siali Baba. Tina Siali Baba. Hey. Baba Sikamala. Manje.
Ashayine Jehova thande egameni enkosi. Ake sibanga umsindo wenjabulo. Hallelujah. Sekwentekile. Jesus is Lord. Thank you, Jesus. Yani bafundisi intobo ngasekwentekile. Thank you, Jesus. Ngicela nisimenge ngetinyawo kube ngiloyo abonge ummangaliso wakhe lo sowendeke kuye. Basathandaza labafundisi wena uyabonga. Uthi Nkosi ngibonga ummangaliso wami. Ngiyabonga Nkosi. Kunebantu la lebe bathengise ngabo. Kodwa nani uNkulunkulu kulandzile. Funa sibonge manje Nkosi siyabonga. uNkulunkulu tawuma ke manje. Ngoba sitena Jeremiah 1:12 I watch over my word to perform it. Utawukuma ke manje Proverbs 26:27 lo bemba umgodza umbela wena kutawungena yena. Bonke labakubhavumlelako batawudliwa ngamahloni bahlazeke. Labo labamelelene nawe batawuba lide lelide isho inkosi. Shaka Pandosia. Your grace and mercies brought me through. Thank you, Jesus. I stand this moment because of you. Oh my God. You're mighty. Brought me through. Oh. Your grace and mercies, oh Jesus. I stand this moment. I stand this moment because of you. You're mighty. You're mighty. Babe wethu lokungcwele yisenkosi yethu Jesu. Sibonga wena Nkulunkulu. Uwe kuphela umphilisi. Sibonga wena lo embethe amandla nje ngenkosi. Sibonga wena mnikati wethu mangaliso. Ngegama lika Jesu. Awukhuluma ungabusenda. Awethembisa ungafeza. Tethembiso takho timile amen. Babe bonke lebe bambele umkhosi abakhalakathele kuwo tonke tikhalile betiphekiswe kuye sesiyadirivesa uphunyulile in the name of Jesus, in the name of Jesus. Oh babe siyabonga oh shaka pasu rika pandus rabasaka pasa roko posika rabayaka pandus palaka pandosia reka pasika ndosia maya ya kapandus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Jesus is Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Spirit of the truth. Manibabe mandele bawe. Asesandeni sakho. Kude longamelelana nawe. Siyabonga Tate. Siyawudinga lo. Uma wena Oh, Jesus. Lord God Almighty, we bless Ah, Baba Siabo. Oh, Baba Siabo. Thank you, Jesus. Asimshayele ntanda uJehova. Ake sibanga umsindo enjabulo. Asibanga umsindo kakhulu. Oh! Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, Yisimanga. Oh, Yesu. Sophila kimi. Uyisimanga. Ujesu. Sophila. Hayibo. Uyisimanga. Uyisimanga. Jesu. Sophila kimi. Hayibo. Uyisimanga. Uyisimanga. Jesu. Sophila kimi. Yang mangalisa. Hey!